Niye kavas to'xtam? Elingni ko'rayne, жердин pitindey bo'lgan. Qanday, yaxshi denso'liqlar? Yaxshi. O'tirasыңар, tinsыңар, denso'liqlar yaxshi. Beri bas to'xtam, beri bas. Bu yerga keldi otam. Elingni ko'rayne, kukürttey bo'lgani. Nadayala ya, я тебя не люблю. Орысчамам түгөп калды элиңди көрөйүн. Жок, бул кийим эмне болду? Тынччылык бу? Кийим бул? Көзүңө эмне балам көрүнөт ау? Күйөөм меним. Мен сен небереңе окшойт деппин мен. Ой, неберени мынчалык уруша албайсың, А сенин күйөөң бу? О, күйөөм. Міне кылат, чөнтөк эле колуң салат. Мына кылат. Мынантип карматпайт да, мынантип карматпай жүдөттү мына. Эмне болду? Эмне тынччылык бу? Эмне? Тынччылык эмес да, тынччылык адам ушерге келеби? Айылдык сотсузбу? Ооба. Бизди ажыраштырып коюң. Неге? Жашабайм мен, жашагым да келбей калды. Му менен жашагандан көрө астын өлүп алган жакшы болуп атат. Эмнеси жакпай ататмын? Турмуш курганыбызга 25 жыл болду. 25 жылдан бери куту ахвал жашап атат. Он чукпай. Бар экенин билбейм, жок экенин билбейм. Общем, мына лох да мындайча айтканда. Барамын, чөнтөк эле колуну салып турат. Куту бир дакы качып кете тургандай. 25 жылдан бери ушак бала жалдырап эле балык да балык. Мунун жашаганы жакпай атабыз агы. Жакпай атат. В общем, мен жашабайм му менен. Мындайча айтканда мен каалабай калдым. Неге бул аябай башкача жашап атабы? Секин жашап атат да. Өтө эле секин. Сага кандай жашаш керек? Мен тез жашагым келип атат. Яман тез жашагым келип атат. Түнү да, күнү да, кабетте да кесте жашай эле бериш керек да. Үйгө кирдиң жашап коюшуң керек. Эркек деген эркектей болуш керек, туурабы? Эркек деген ичиш керек, чегиш керек, эркек деген милиса жүрүш керек, эркек деген аялдыган могул башка тебиш керек. Айнек терезелер, чайнектер сыныш керек. Туруу. Эркек эр катын эшикке карап жүгүрүш керек. Кошуна колоңдорго шарманда болуш керек. Кыздарга барыш керек. Онун үстүндө мен калмашым керек. Ошондо кайф. Бул лохта мына. Чыкпай турат мына. Сага болбойт атат. Болбойт, в общем, мага мындай шустрый мындай ичкен, чеккен, мындай тесте жашаган, мен мындай эркекти требит этип атам. Эми сен оюңда мен сага ошондой эркек таап беришим керек экен да. Ооба. Бир эле өлүп көрбөгөн эркек таап беришиңиз керек. Калган бүт кылган болчу. Любойңуз. Мен сенин жашооңду түшүндүм. Мына чекеректе туруп тургула. Эми силерден да башкалар бар да, ошолорду кабыл алайын. Бүркүт, сен о каргаларды үркүтүрдүң го? Жүрөгү жок каргалар экен да. Сага мине жок дейм де. Айылдын эң эле ичкен адамы сенсин. Муну бакалашканга самогондон толтуруп алып ичип жүрө бербейсиңби? Сенде эмне проблема эми? Менде эч кандай проблема жок. Менде тыптыч. Проблема бардыгы мына айтайын. Бул жер сенин үйүң эмес. Үлүң ачыр. Бул жер сот деп коет. Бул сенин үйүң эмес. Тынчтык сакталыш керек бул жерде. Мен чечем. Менен кийин сен чечесиң. Уят эмеспи аял кишини урган?
Ne? O ne? Bol. Ya Johnny, meme bunlar giyiz bol meme. Ya Johnny böyle bol etezrak. Ağ işlerinde attım öyle koy. Beni arılaştırma. Niye masaya çeştin şu gün geçene? Bu oldu ben kastımımı çeştim bolğanlı işte kılmadım boldu. Boldu. Eme canım söyle canım deyin de. Ayalı söyle. Hazır. Söyle. Distansiya karmat söyle. Buna 3 metre. Ben yaşağım gelmiyor kaldı. Niye ge? Biz de ajraştırıp koyumuz. Çakmaya kaldı. Günde yiyecek, çeket, gelu alı uğrak. Ağrınız az gelgesip tez yaşayın. Anan? Tımbay yaşayıverip ekövüsten arıktap gittik. Yaylan aynı. Sana niye acıraştırış oğlayıvken sana ya caşayıverdi. Yaşamayayım. Ya bunu menen acıraşkandale mine sana başka yer dayar duravıken ya men sana kanda yer taperim başka. Bir yaşına ile yerler var hazır. Mağa içpegen, çekpegen, kızlarga barbagan, koyu ağzından çoğalmagan biri olsa 20 minuta da kütpey teyip ketemeyelim digirey. Tümüyle bunu karasan içpegen, çekpegen, koyu ağzından çoğalmagan erkek gerekti. Men sana akta doğmandı erkeklerdi. İçpegen, çekpegen, koyu ağzından çoğalma. İçpegen, çekpegen. Koy özünden çoğul baba. Sağa içken çekken. Bunun derseni çesse balat. Tak, şu durum, beraka gel. Kıskası, sen bugünden başlap bunu gelin menen caşaysın sen. Uktun mu? Düşündün ha? Digimle. Getir. Senin getirkenine ben az bir koy soy Kur'an okutmam getir. Gelin. Buna sana içpegen, çekpegen, koy ağzından çoğalmagan jigit buna. Oşanday jigit, sen oylaganday jigit. Uşu menen baktılı olgun, uktun mu? Apey bir sottalıp gitmeyin mi? Sottalıp gitmeysin, davay. Caşı jetelekten bir ödeyim de. Oy çoğun hele. Ha çoğun öyle. Hava. Davay, bargıla. Buna uşun tüyle baktılı kıl koysa olat da. Ta gel sen merak gel he. Niye izde otasın emem, niye jogattın? Meni ayağım kayka gitti. Sen ayalın çok, alıp gitti. Kayka kalk gitti. Turmuşka çıkıp gitti sen ayalın. İçip jürörsen turmuşka çıkıp gitet de başka güyöge. Sıra öyle gitti öyle. Sıra öyle gitti öyle. Hani o sıra koymuyor mu çok da kendine? Öt bir yaka. Bugünden başlap. Senin ayalın. Ona olat. Kim o? Ona. Uşu. O? Ben bunun mağa çıdayım mı? Sen bu kaç çıdaysın mı? Özün jönüngde oyun biyik ko. Her 2 gündün birinde apamkına gittim deyiver beybi degen. Apamkına gittim de evci apamkına gittim de get kolasın özün. Çıday da toşna. Sen caşap görgün Ben birinci. de garaytaz mı? Oy. Tüstür. Ölçeme eğlenmesen bay tüstür. Sen degen seni kimle yalı olsa bilirsin mi? Men özüm bilem tüz turan bu, kıyışık turan bu. Elin duran süt yetmeye kalgan itlerge okşa. Berarak gel. Kötüren bolma, berarak gel. Bana aytı da. Oo, sana ait otam. Sen kime kim bilesin? Niye ayaktan bilen sen kime kim? Ben degen hayır yolda koz. Hayır yolda oturuyor. Ne boyama? Ne dersin? Yeme. Yok. Vuruşma. Sen ne mi Burayı sakla.
Hem niye oldu? Siz qanday sotsuz? He? Qanday sotsuz? He? Men sizge mындай koy oğuzundan çoğalbagan, sekin жашай турган эрди алып бериңиз десем, siz вообще жашабай турган эрди алып берип койгон турбайсызбы? Men kayaktan bilem. Mine oldu Ya. Mine çakpay tabi acıraştırıp koyayım. Jojo kayıp boludur, kayıp bolur. Ne oldu? Caşaysın mı? Yaşayın. Acıraştırıp koyayım. Jojo, o min 2 yaş baktır olsun, o min.